na nakadanon na, iti lugar nga agdindinamag, pudno ang naragsakan na, kinaadot na kiyamam mo kanya, tunggal may sakit na pnuan regta, kanya-kanyang tugot balon na, kaaldawan nga minti day of the gundaway da nga agkikita-kita. Diin mo na anak ka estorya, kapag biit ka no laeng tiragsak, ngamin iti sumuno abigat, sangwen trabaho nga inget rigat, awan tay ilia Pilipinas, di agbalin ti agginad-ginad, trabaho ti imay rinan, tatadda pang suporta kurapay a pamilya. At damit may sana gestorya, rigat trabaho na tumpungan na, ngem saan nga isot parikot na, nigayam sugador alakay na, isumeten na napanunot na, asinuratan ti asawa na, darling ko agbalbaliw kan no, kayat mo nga umay kapay sang petan. Day di nagestorya ana udi, madin nga gawid wenno agsubli, nagbanugan at naawan serbi, nagbanag iso akakasi, asawa na timi punti sa bali, panagadal ang nakdat na perdi, kwarta anay pawpawit idi, uray siping awan pulos na bati. Ngem adamet nagsidsid da awak, kapot ayat na lumong aurigat, uray aldaw nga ginanapuma, mapansabali a pagserbian na, masapul kan na gundawayan na, adu pa'y utang abayadan na, may nayon pa'y sa kaendan, wang kendagaan na kasalda. Kunamet dagidi daduma, ti ipapandat sa bali adaga, ketapnukan may liwliwag da, nasa makapadasan da, ngem may sa tinak na adal, kadagidi inak na duktalan, gapot narwaya sakripisyo da, rumbeng laeng mapadayawan da. Adumeten banwar ana awagan, isuda tipod no akang runaan.